Kapidar में हाँ अब ट्रेनिंग मालिक मालिक Mabrik लेबर और क्या क्या है अब यहाँ काम करता लेबर लेसन है हमरा मरद है हैं हमरा मरद है ये कितने terluka nih nilang ikam ga sen nilang ga kasisten union yang dekat di Telang ka KSU Jawa unit da wan ini skill kunra ini license lagi ini ki non tribal ini ki barla bukan ki seni ga jelak yang ini nilang i gesen de kunra i katuan ni go de dep ni kunra sini cheni wa bon ni ki barla ki ini ga ke ri muluk yang ini umem man ke license yoki bodukut labor license ni hagi trading license ni liang yang ikam keseng da ipori yoki wo legi yupun thume gi ni dua kamu ada iklam ide rai liang keseng wo hapun thume gi yagi license ki lebak te wa hapo ars gi liang keseng be no i yagi ni nom krek hagini ko kre ni thani ko kre bi an krem do pthame iglaisen yoki ni klem em digi kot slagu biang dili yang i gesen kepada district council pun kre lang go ikat go ga sen uman kam go job udah wai len liang gesen ya district council penduk no go sisin don ya jing i training license jing i labor license ya ba lagi wan ki hagini jelag yang i de bha ga jing keduk kam do jam yogi kon kerok yang i kau orang iga unemployment youth kam tagi kon kero de pugo ke rate ko sejrong ni dawa miok ki okan gi ni betai UM gi terpad iga sisin naga office yang ga labor department yang trading department yang ga district council u penduk no go sindon ya jing trading license labor license ya gini gi bardela